press meet kay maningke narok sa meno chini o exam subject dio tai deputy PO ni exam jeta 9 tarik ang nanitong mani je cancel ng mani abo tabo chung committee kata abo date rok je reschedule ng mani abo rok tiyo exam rok tiyo narok no briefing kay ni bagay chung oro kay mani ani loge tongo o chini Nores Jamatya bo ke IFS bo chini board ni member dai narok Simon chini Dr. Patosar bo chini board member dai chini bo EO RD bo Dilip Bormon bo chini board ni member to tini main ingke jung decide kai ka immediately exam kainani to jung tentative date tabuk ang director school education by koksaka jung 14 tarik venue rok ni bagay ingke chiti suina ni nangon rok Simon school colleges rok kabang ma venue 71 venues tong mani ingke aborok ni ingke chini onek time ke chini direct control of kroi ba jung buino nirbor kaimen ba jung tentative date inai jung fix kaimen ingke 14/7/2024 but Khwlaijak ingke tabuk u date on no ngai 14/7/2024 ingke next reschedule date oro sana ni muchungo admit card katal issue Khwlaijak kacham admit card by no ngai tau porjanto je admit card rok thik khaina ni tongko songsudon ong yakho age chung time ro pro o khaislap ya abo hai rok kabang ma tongko narok abo tawana di narok ulok qualifying ka chung abo thik khai manano osubida kroi tawuk je narok ni admit card je tong mani hai abo admit card o যেমন ST ni jaga ST ang yawa UR suika chinti prasarok bacheng last moment khana porikha inke tini se print kare woi nayo inke nukjak o bul se play inke aborok correction ni bagay chini tani request rok kabang ma payo tau apatato joto correction kaina ni inke onek time taisan nang pinai asip time karoi ka bachini yago chung admit card rok tai correction kaya je tau tong mani hai no abo hai no chung consider kaina to admit card katal issue ungjak tai narok Simon narok ni Porikha center ba आगे जे नोटिफाई अंग मनी आरो न उंगना टाइमिंग ब एक ही टाइम न उंगना 14 तारीख को एक ही जगह एक ही टाइम एडमिट कताल ब नरक नरजाकला ताई आगे नि नोटिफिकेशन हाई नो परीक्षा MCQ सिस्टम न उंगना किंतु जंग कैसा कताल इंट्रोड्यूस काइका ताइसा ट्रांसपेरेंसी नि बागै जंग OMR शीट इंट्रोड्यूस काइका नरक नि आंसर इनके OMRC to jeng nanai again ke question ono direct dik kai taisa jeng question pirong nanani tong mani tau abong yawoi onno competitive exams rok jeng nukha bank rok SSC net SLET rok bibinno je porikha rok pan tabu abo OMRC to now inke jeng OMRC introduce kai ka question rok la again ni system hai no syllabus kuno change ingya age je syllabus notified ing mani abo hai no tai chini 100 question je tong mani abo hai no 100 question nong nai MCQs only difference inke OMR sheet oro angsan ni muchungo chini borok first time jara OMR sheet by porikha ni thangnai rok norok abo kisa OMR sheet by bahai ke abo khai marking rok khai abo norok kisa nai di YouTube rok betongo OMR sheet to marking kai na ningke by roll number rok kai by answer rok marking kai narok practice kai nai mano abo jeng bem ne instruction chini website do upload kai nai narok model OMR sheet jeng upload kai by ke narok roll number ba answers rok narok ranai abo jeng website do ranai tai kaisa ro clear kai na ni muchungo chini jara written pass angai interview ni bagai abo jara select ngai ro personality test ni bagai borok ingke jeng
age 50 marks tong mani ingke tabuk 50 marks ya tabuk 15% se khainai jeng Supreme Court ni order tong ingke a order ni anusare no personality ba interview test ni jeng 15% ni mark ni slide kabang reya jeng 15 marks yaitu written 100 marks tabuk interview ingke 15 marks ni ungnai age 50 mark tong mani tabuk 50 ya tabuk just 15 marks tai interview personality test abo fully jeng chesta khainai under CCTV surveillance joto interview personality test pro abo CCTV coverage khayai no jeng khainai tai au tabuk je mistake kotor je abo repeat ungyatei jeng oro head officer strong room kaisa 24/7 round the clock security guard betong nai CCTV monitoring betong nai chini question paper ong thung ba joto confidential papers exam related strong room ono chung ton nai tai yang ton ya or strong room kaisa ono chung ton nai omborok no sathai norok just singna ni rok tai tongke interview abo ki tabuk ni subject uni bagai shimi dek nai na buskani agriculture ro obahero abo boda nai tabuk ingke chung oboni bagai jetu Supreme Court ni order se tongo 15% ni besi manglak ingke asa kayo onno joto exams rong ni abohai tang ni simi je exams nai ro asa kayo chung abohai no khainai karon ingke abohai judi kaya ke interview marks chung kabang reke uloke challenge kaya ko do thangke chin interview ro batil pan khai mano apon ni bagai chung prothom no sotor ko ngai just 15% marks chung question ngka ki ABCD da ngai awai system da abo MCQ no again ni hai charta choice nai ABCD choice abo MCQ again ni system hai nai answer simi se chung OMRC to na ya sate ke sesmo kuno ka ne bansas ko question ba likin kha answer lik te wi se ng kha abo ne je det ka abo boda hai hai te se den chen sungai na question answer te se opong na ya ba hai tabuk question taisa lik ang kele chini chakri si tongla kai 13-14 bosor chakri tongko single retired person ya chini chakri ke kemana nile cheng muchungla ingke asa kayo jeng complete secrecy maintain kaya no age ni mistakes rok borok buleng ka bahai ke ongkor ka borok repeat ang yatri no jeng chai tong nai asa kayo tayang lak